алейкум, сайлы сержелер, хаберлер программасы жаңлы яйында студияда Эльвина Харилова чалышам. Бүгін халқымыздың Қырымдан сүргін етілмесіне там 76 ел oldu. 1944 сенесі учкун içinde Сталин режимі 200 биңден зияде Қырым татарларыны ватанынан чықарды. Қырым татар халқының сой Қырымы ве құрбанларыны аңув тедбірлері ақында небетті келе қамызда. 1944 сенесі майыс 76 ел эверсі НКВД хадимлері Қырым татар халқаны сүргін еті башлады. Мал вагонларында адамларыны Орта Азия ве Уралға сүріп чықардылар. Первые годы изгнания погибло порядка 46% крымских татар. Когда, конечно, ты видишь резолюции Сталина, Берии, Серова, Абакумова расстрелять, выслать, депортировать, и ты понимаешь, насколько много людей пострадало от рук этих тиранов, конечно, становится не по себе. 2015 сенесі ноябрьнің 12-сінде Украина Қырым татар халқының сүргінлігінің геноцид оларақ ресми таныды. Ве майыстың 18-ні Қырым татар халқы геноциды құрбанларының анма күнуді піланетті. Қырым татарлар тек 80-нче елларның сонында өз ватанына қайты башлап болды. Милли Меджлис рейсі Рефат Чубаров майыстың 18-і оның үшін не олғаны ақында айтып бере. 63 роки. Я весь час думаю про те, якою має бути незламна жада до життя, до самозбереження, якою має бути безмежною любов до своєї землі, щоб цей народ десятиліттями у вигнанні боровся за повернення на свою землю. И він повернувся. Қырым Милли Меджлис рейсінің бірінші муавені Риман Джилял işgal етілген Қырымда анма тәдбірлерінің вазияты ақында екеті. Ніяк ми не вписуємося зі своєю депортацією, тим більше геноцидом кримсько-татарського народу, у ту ідеологему великої перемоги, свята і так далі, і так далі. Русия хувечилерінің ясақларына бақмадан işgal етілген ярымадада Қырым татарлар сүргінлі құрбанларыны аңмақ үшін қатыра ерлеріне келді. Дуалар Ахмеджет Жанкой ве Бақча сарайының вокзалларында олып кечті. Шу ерлерден 1944 сенесі Шуралар үкіметі Қырымның тамыр қалқыны малын ташыған вагонларынан Осип ватанынан сұрып чықарған еді. Бақча сарайда 1944 сенесі сүргінлі вақтында әлі қолғанларын анмақ үшін вокзалда бір хач 10 адам топлашты. Бұл кебе акциялар хымтарлар яшаған Қырымның дегершелерінде де олып кечті. Зайырсымілі құрманда әбедеге чичіклері қоя, yüzünde маска жоқ. Бір хач күн эверсі Русия ховетчілері ona yüzüne аты Тибет масканин хапатмаға ясақ еткен весеха берділер. Олардың фикрінше, бұл оның кімлігіні анламаға кедереті екен. С дубинками, дипломами ходят. Сүргінлік құрбанларының анылмасыны Русия ховетчілері көзетті. Бұл Ахмеджет. Башта адамлар вокзал янында кебедеге чичіклері қойды. Соныра вокзалдaki мемориал тақтайынна. Бұл ерлерден Крым татарлар Өзбекистанға сүргіндірген еді. Цей камінь встановлено на згадку про репресії, які відбувалися в СРСР. Сьогодні на ньому викарбувані імена тих, хто був висланий з нашого півострова. Цей день назавжди залишиться в нашій пам'яті. Я хочу прочитати молитву за всіма загиблими, незалежно від того, хто це – мусульманин, християнин, іудей або хтось інший. Амінь. Аузу білляхи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Крымские татары! Предатели советской народе! 1944 сенесі майысының 18-інде Совет Бірлігі Қырымтарларыны немселерін ішбірлікте қабатлап мечбүрі сүргіні башлады. Азырланмақ үшін адамларға 15 дақа беріп, сонра маңтышыған вагонлардың Өзбекистан, Қазақстан ве бірліктің ұзақ елдерінен алып чықардылар. Қаршылық көсергенлерін атып өлдірейділер. Қырымтарларының милли әрекетінің мәліметіне көре, ол вақыт 230 бинден зияде адам сүргінітілді. Олардың ярысы әлек олды. Виктор Пономарев, Евгения Пекунова, Хаберлер, ЮА, Қырым. Ойдырылған Хизбут Тахрир давасының екінші Бақчасарай группасының мабүслері махкеме залында сүргінлік күніне бағышланған плакат açты. О вақыт Шерефнен кештік шымдыде кечерміз деп yazылған еді Серан Салиевнің плакатында. Шымдылық 70-тен зияде Қырым татар сияси мабүсті азатлықтан марум етілгенін қатырлатмалым.
Шымды есе бізнен жанлы бағда Қырым татар фаалы Зодия Салиева болынмақта. Зодия ханым бүгінгі Ростовдаки олып кечкен махкеме отырышывы насыл кечті? Selam aleyküm. Bu bizim hatıra konumuz, bu bizim en facia konumuz de her daim gibi bu 6 yıl evden beri muşkul almızda dan tekrar oldu. Ama bir şeye bakmayıp, koronavirüse bakmayıp, bunlara nelere bakmayıp biz vardık demir yol vokzalına Baksary'da. Anda biz andımız bizim geçmişlerimizin benim iki taraftan da anamın tarafı da ve babamın tarafı da Baksaray'da sürgün ettiler. Bu hayvan vagonlara bu Baksaray demir yolunda sürgün edildi, koçurdular. Yani öyle hatırlamız nasıl unutayız? Koronavirüse bakmayı biz çıktık. Bayağı adam çıktı. Sağ olunuz halkımıza. Sağ olsun. Çok sağ olunuz Zodия ханым. Hatırlatan biznен жанлы Çok sağ olunuz biznен жанлы бағда Зодия Салиева болонда. Biz ise devam etemiz. Emine Jepar Ukrayna Tışişler Naziri Dmitro Kuleba'nın birinci muavini olacak. Bugün mayısının 18'inde onun namzetini Prezident Volodymyr Zelenskiy tasdiqlandı. Emine Jepar bizge bergen tefsirinde yanın vazifesinde Kırım mevzusu birinci yerde olacağını bildirdi. Yanı tayinlevlerden işgal etilgen Kırım'dan onu birinci olarak babası hayırladı. Тато мій моніторив, це для мене було найголовніше отримати якісь схвальні відгуки від своїх батьків, які сьогодні в Криму, які сьогодні моляться, тому що сьогодні траурний день, день депортації, які поклали квіти до пам'ятника жертв депортації. І от якраз зв'язок з Кримом і сигнал до Криму, і, до речі, от коли сьогодні відбулася зустріч з президентом України, лідерів народу Мустафи Джемілєва, Ріфата Чубарова, Ахтема Чийгоза і всіх інших, багатьох інших, говорили про те, що такі сигнали важливі, тому що в Криму чекають. Ми обговорювали деякі напрямки, які б могли б бути у моїй відповідальності. Звісно, для мене була принципова позиція. Єдине, що я скажу наразі, це питання Криму. Тобто, перш ніж приймати таку пропозицію, я проговорила можливість займатися тим, що вважаю понадважливим. Це питання Криму. Bu ilk sefer ki Kırım Tatarlar öyle büyük seviyede böyle bir resmi tayin yeniler. Eminim ki bu büyük ve güçlü bir signal ve mesaj bizim halkımız için. Çünkü bu yıllarca beklenilgen bir vazife. Tekrarlanayım. Benim için en esas ve en mühim edi ki Kırım meselesine devam etmeye. Yani çünkü bu bizim halkımıza bağışlanan advokasiyasını ben onu hala 5 yıldan beri yapam. Halkara seviyede farklı teşkilatlar, Birleşik Milletler, Avrupa Şurası, yani farklı halkara teşebbüsler gösterip de ben bunu hala devam etmeye niyetliyim. Киевде 1944 senesi Kırım Tatar halkı sürgünlüğünün hatırasına avto yürüyüş teşkil edildi. Yürüyüş hakkında sabık siyasi mabus ve yürüyüşünün teşkilatçılarından biri İsmail Ramazanov aytıp berdi. Tanıştırmak gerek. Kiev'de de yaşayan insanlarla bütün dünyaya da tanıştırmak gerek. Bu konunun asıl devamı olmasın deyip düşmanımızın tarafından zulüm yapılgan şeylerinin hiçbir vakit unutmamızın gerekmeyimiz. Onun için bu konuların başka konular da var. Şimdi bilesiniz ya bizim vatanımızda yüzden çok mabuslarımız oldu. Kırım'da da olgan bu matem konular bizim vatandaşlarımız, sevendaşlarımız anda da korkmayıp çıkanlar onun için can yürekten onlara kol tutam. Leyla Sufyanovanың Қорантасы Қырымның Женюби ялысындaki Алуштада yaşaydı. Қорантасында 5 bala бар еді. Ең büyüğü Қызыл Ордының saflarında jenklешaydı. 1944 senesi mayısının 18'inde sabah tаңда evlerine askerler keldi. Hazırlanmak için 15 dakika verildi. Tuğgan Қырымдан Қорантаны Өзбекистанның Аққорған şehrine sürgün ettiler.
Депортация – это трагедия для нашего народа. 17 мая 1944 года, как и весь народ, нашу семью рано утром на рассвете подняли вооруженные солдаты. В течение 15 минут мы успели, только родители успели захватить документы, торбочку муки и фасоли. И были выдворены, как и все люди, на грузовых машинах были доставлены на станцию Сюрень. Плач, крик – это все пугало малолетних детей. Я о выселении знаю по рассказам моих родителей. Мне было 3 года 7 месяцев. Люди плачут, кричат, ищут друг друга. Родственники ищут друг друга. Бунины семен сағықлашам Facebook сәфемізге қошылыңыз, евде қалыңыз ве бұзылы олыңыз. Көрішмек үзіре.